Što misliš o estetskim operacijama? Apsolutno podržavam. Bilo bi jako nekorektno reći da ne podržavaš zapravo nečiji rad na sebi ako mu to stvara veliku opterećenje u životu, ali isto tako ne podržavam prerane korekcije i ne podržavam one koji... Kad idu van granice zdravog ukusa, kako Tako je. Mislim, svi mi imamo ideje. Recimo, uđeš u neku lošiju fazu i sad ti kuklinka i vidiš na sebi te nesavršenosti. I danas, ja mislim, toliko lako bilo što promijeniti, ali samo ljudi zaborave da nema nazad. To što jednom takneš, nema nazad. Tako da ove sitne korekcice, hialuroni, botoksi, sve to lako se vrati na tvorničke, ne možda one idealne, ali operacije nosa, jagodica. Mislim, to zapravo ti onemogućava i disanje. Znači, ti ideš na tu operaciju prvenstveno zbog toga što ne možeš disati. Klempave uši, ne znam, to je možda najviše što mi padne na pamet. Čak ja razumijem da i djevojke imaju problem da nemaju lijepe usnice, pa kao mogu čak i prihvatiti da idu, ali sve dok je u granicama nekakve, da izgledaju bolje nego što su izgledale. Jer nevjerojatno mi je da djevojke koje su prekrasne, da one kopaju po sebi,